Samilangso mini stadium along Samilangso AJ team lapen Karbi film artist atum friendly football match ke patupon Kardong pingel ke news long mane than bang jin ni theng tam tau bi non ber tang pan ar lakain ko rapor nili energy constituency ke parlo dicho mili baptist church hoi pen la Christmas mate arni ke the arni talon pon lapen bible athe pi ken pon lake isaya sirkep tokbol trok ning kang samaricho sien pon lo pastor john ing ti pena joksi mai japon lo lapen sar philip tiso lapen darwin tiso tumpensi arna mafan kero alun japon lo lapen secretary sar bhopen teron pena joksi mondulia kenang alamanta paklang pon lo lapen ke phatang speaker akai martin timung nkb youth secretary pena joksi christmas alam jumisen alam than pon lo lapen me jo det pen christmas cakes tame pastor john ing ti pena joksi cake ing than pon lo laso phi kisik tang awan ke chu ning arong chipi pon lo lapen bangso program along monduli si don ching room si arna mahir jume pen surini ra engko ra se christmas a program pichun ponlong pa melo chukiala pen philip ti soloti ke news Karbi Anglong Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Fortunatamente si non ma che Duna por bang kum and bonana si Francis school department ana mo kasi Francis por pilo si ala ko kasi no sa dun ka site Pini perheo ni kan samkili to the we want peace, we want justice, we put to the pit. Kupini na berkan dan itu nikah sama pada hope itu longaji, itu procession of fresh skirt, itu ke orang tundo pito teklong sudah nikah sama bang maaf deh, people. A hope Yesus Kristus mangi tek tuwe itu mah militano, lalu dim sip itu mah Yesus Kristus mangi pakai kepa, lalu itu mah kaji telo, milikaji telo, itu mah hem tu nolong kan. Yesus Kristus mah mangi pakai kepa sip itu mah. Nikah sama itu jauh sidong di berante konser. Dason nikah sama ke doer aku itu muhek Isaiah 9:6 untuk bilang no ke doer aku nok biar no. Nikah sama aja usia deh. Labang so kan kita doer di mana itu sip ni. Hal lain lo abim sip ikan itu mah akal je lo main apa cek hal lain lo kan kita nayari itu mah boarding no. Christmas boarding
di ani kiti lain ani kiti nai Yesus Kristus labang so jok si itu Yesus Kristus pencipta orang negara kote itu cuma orang negara kote itu mah Christmas itu mah sampai pindah pergi itu ani garong kau detai pindah pergi yojana itu ni mah ni hangat detai pindah orang kote itu mah Christian Kristus pada orang itu pindah orang kote Roma je mah Christmas kote jumlah je lah sampai garong je mah nang tuncak dulu pindah tu ke orang ke cuma ni garong je tu mana tuncak tu pindah tu ke biar ini ke Penang atau ke kopi apa? Alumlam kepala judul dia mana cok serta apa pernah yang ke ini aku tim ini program Yesus Kristus mana kecak pini halah bangsa dari sebuah Christmas lahir tak kalah orang manung itu serta kita naya lagi Yesus Kristus itu mana kecik itu sesuatu itu enggak Yesus Kristus mana kecik wadai dan jepor tuh itu kan itu jangan Christmas is a time for meeting God Christmas ani itu ani anak mana kecik tong dia ni tu nalikaya cecelo wirikaya cecelo Nali Arnam Benchito Rongalang kote. Let us welcome God. Let us meet our Savior. Itu malam hantar cetong ni pan itu inhong ni nampu. Kecetong ni pan itu boleh itu nampu. Lalu itu man kita naik a Christmas. Luka ni di hini yang so prepiang mula. Kantung daya di mana pan ada katur. Lapen purity ada kalau ni ning kita kabuli tetap mau ningkan sampai dengan. Lapan so ning kita tu. Lapan so ning kita lapan so ning kan sampai cuci tu mau paduli macam. Yesus Kristus kan ini hang dan haben. Ini kecetong rawa. Yesus Kristus kan kedua rawa kan dua rawa je. Hal bangsa ning kan sampai long ye bangsa. Ini Yesus Kristus ninggal suri ni. Apa nama kan kita ini kecil mudah tak. Itu Yesus Kristus kan kecetong tu nanti. Yesus Kristus kan king kan kecewa. Ini aki dia kecewa king kan kecewa je pas. Ini alam pas kecetong je polo. Dua bagori konstituensi apa Daihori Kedam Sinararong Daihori Lakai esi Baptist Church Amondoli Mesden Ben Christmas Talon Pon Lakain ko ratok ke parlo Dua bagori konstituensi Daihori Lakai esi Baptist Church Amondoli Pastor Moses Sinar Pensi Sorini Rangko Resi Mationg Acheklo Nipain ko raporni Christmas Arni Ketik Church Ahemalong Machari Ponlo Bangso Amalong Project Alun Mate special number lake Daihori Lakai esi Baptist Church Amondoli Nirmalia Tumpensi Jisu Kristo Pirte na kache ningkang samalun parjo ponlo Bangso pen apitusi dan mati officering collection asai lapen Kardom apor en ponlo Bangso angdi esi kardom ken pon along Pirte sonsuri kisung pen kejok kelong tu apod Christmas apan lapen kevang jia sengkan apan stame sonsuria keduka kisung pen Kejok jia pana kai Robertson Hanse pen kardom Japon si angdi si ardom ponlo Lapen arnam stame Speaker Reverend Davidson ing TKABC Secretary Karbi Anglong Baptist Convention along Klembang Puahin pen kethan pon arnam alamati Christmas athipi ken pon Bible ang deng lake isi Kriesi tokbor isi Bible ang deng an ponlo lake David Asomar angbong pen richoy nun nang klang po pua Bible ang deng en pon si Christmas la pen Jesu Kristo alam jer than ponlo Pirte ning kang sam lake Jesu Kristo hello pusi ning kang samaris pen Pirte apan puan akang hon pu alam than pon si bangso surhini ra engko resia sengkan mesen arni kethe mate Christmas ajai mek mesen pen pachun long pe me pen pachun ponlo Kajironga pen Thompson terang loti ki minus Karbi Anglong Mationg Acheklo ni Pain ko Rakathomarni Laka Krepli Korkanthi Constituency along kedo Sami Langso Mini Stadium along Sami Langso Ege Team Lapen Karbi Film Artist atum Friendly Football Match Pathu Ponlo Bangso ke Pathu along Aliaman Pen Kachatong Don Lake Korkanthi BJP Mondol Maipu Dolo Ingti Sarte Rongpi BLCC Chairman Langso Mepi Dhoniram Tisto Film Director Sami Langso Town Chairman Robinson Rongpi Sami Langso Lems Chairman Sarsing Tokbi Sami Langso Police Station OC Khogen Borowa Lapen Penan Manpeng ke do ke the ke dinga tumche tong don Lapen Bangso Football ka pathu ka patir pi pon lake Sami Langso Sport Association Kongchun Bang Gulab Kram sa Lapen
Maipu bidasing tiso tumbensi cepatir pi ponlo. Bangso friendly football match arni si ke pathu ponalong. Sami langso ege tim atum apan Karbi film artist atum cepai ponlo. Lapen kahenong etangka sori kep lapen keremanong etangka sori fansi pi ponlo. Lapen trophies dame pi ponlo. Lapen ke pathu kelang doncari atum amen lagi rup kasen rong par main referee longcari be just tension be atum se langcari ponlo. La bangso ke pathu aklama long sami langso ara atum. Bangso ini sose armu cetong dun se alira lon cipi dun rinti. Lapen bangso ke pathu lake owe kimye tuma fansi. Ke pathu anat king kap ke paprang nun tekja fansi bangso football ke pathu ponar lapen. Arnisia Parman one day winter football friendly match horini rengko resi sami langso mini stadium along ke pathu ing samjin pen pachun pon. Kalau aktif ake hai tilirama uhangsar. Sport culture ki pamansi pu. Karbi Anglong sapista homostis ame pinita kasonda khat mini stadium kikin kirangpon. Sonda khat si elitum ladak local emisi mate Karbi Anglong Autonomous Council apa pun itu. Laksanan make Kardo sambil langsung ini dula mana ejit tim pen mana tim ke patulong ejit pucuk setang intangrak langli intangrak the first half ke 3-0 yang tunda masuk kilo ba takesar punani intang mana hakoi patutu angselo asinon na anu patuba meulo solam asi dak sambil langsung dak ratumhan somar tumha dak kateni tunda dulu ini karang alam do Instagram tam meu sudah feel bang isu problem tu cenglah kini apa mau selam pon me pola ke ake chemian lah hello je la feel bang pon nahi lage tumne ar naam sa hemson ar naam ar dom pona pole kake itum property lo lage government property card lo lage person property ke le itum this is our property to jing hon pona ko itu hem diri ko soma jing hon la feel ding hon pon thekna ar dom kene pona ko ake la si aku dai kadi lo soma do pinsu ar lo so ekdam same ke pathu homan lo lamne ko soba ji jaga non belt football training ke la la solang ke athema non lon sports kala kapten sida tum nahong da nong chethan golo sports me upulo tangte mo sakuri ke long da joy pupi eneke no smart no lom jong he aning re sita kini sita competitive hote sakuri long problem do ase post doi silet age ku gana quantity doi ko ana faru suri das sports tong me sen pulo tangte lage sports kota pen tame ja tame sakuri ke long dun ajar sports tame football de kelo volleyball cricket dalo hockey dalo boxing tame martial anything hako ke pona bil haisa non sports ke ekdom dolo culture dalo solo dasi dag me ulo las adopon chune kai ke nije lam lo la sports pen culture long de itum Pinya berta ke langsung kang tampon iglo to me tham mi korang tu.